جبوی گوتوبیجک بهتر لسر خوانیشاندانن کل گندوار دیر زوری لدجی چکدارن استدتن انجام دان نه در ریاسکی و فشربکاری سیاسی فواز محمود لگرم ما مستا فواز دنباش لجنتا جبرچه خلکن گندوار دیر زوری دمان هذا افغانیشاندان انجام دان لدجی حسد و دخواست در کتنا وان کرن ددمکی ددمکو چکدارن داعش یانگو ریخستنا تروریستی داعش هینانات وجنا برن اب خوانیشاندان بتوعه کی هزرا وان جنت هاتا کرن بمتجي خوش ب قالك صفا هذه يعني إشكالنا داعش جهر كسي دهات خصتن پشتیوان خرابية زور هاتر كرن و او بيكاتي وهري مجي تعداجي خوارن لي تبلو فرانيا واجي خورتا نفشنو ناف دبونجي بشدار بون تيدا شريك بون يعني لدما داوي او بريارة دولي وقت هات خياكرن بريارة امريكي وناف دولتي لا اذ ريخستنا داعش بداوي ورا يعني هر كسي يجي فهم كر برانياوان كسي وهرمي تدي عرب بونيان بعسي بون يعني جريداي بون بريجيم ايرورو ريجيم جي رول كخوا برد ليزيد وهرمي دي يكسر يان دبنرا ايشي كي دكيف فجبو وي بشتي بداوي هات مثلا داعش براستي ايرورو هر يكي دخوازه رولا خوا بهتر بليزي يان برجوانديا خو بجيبينه ايرورو براستي او بيكاتا وي هرمي عربين ناخوازن بين دستلاتا كردادا بين وقت ناس كرن تبلو يعني ايش دستواجد ماشي بس يعني او چاندو فكرو راماني وي بيكاتي عرب هاتي چاندن ده صالا يعني صدي صالا يعني ويچاوا كرد او دستلات بن او لجمع قبول ناكن براستي يعني باش ام دفاع وان كرياري قصد يعني هسد تشتن شاش بني لهدري مي امناد يعني بروانيا ويدك لي ام ناز لكن او چاندو وثقافه هي الجنبي بيكاتي قبول ناك كرد وهري ميدي دستلات باشا وكو در انجام ما مستا فواز في سياستك وحتى وانا بچين عربي چون تقدر ناسده چه دجبريك نابرا عرب و كردادن درست كركو لسر هيلك دريج كرد و عرب بيجن جيرانا شخوا متخص ام بگين فينا يعني ايرورو اب اشايا بجي وره براستي مثلا شر كرد و عرب يعني ام اهري خراب و اموي ناخوازن يعني ام تخوازن تدي وكم جخور خوازن دهري ما خده فرانيا كردا لهري كي او دستلاتي بهتري وي دست وي بكاتي دبه يعني او ريجيا هبونا وي لهري كي بجي وره دستلاتي دي يوم دي شيء قد بدهر هاوي دي يعني يقولوا او هرم بكاتي عرب فرانجاوي ام بهتري وي يعني عربه بله براستيجي عليكي ما في وهي او بهتر دستلات بن يعني دوي قصد يجي تبيجي في مساله بواره گفتگو دانستندن بکن بخواست دیگه دو بیجم منه یعنی بهتره اوی گرتی لجم قصده یان حسبه بهتره وانا زاروکی وی هرمینه یعنی بچی شوی اگر تفلی بونه لزکی و بسر دیشی یعنی افجی امنا کبن وی تفاصیل انو يعني او هرما يا خدي وي فكري فكره داعش جوز النار او زاروكي وانا همود وي پروردهي درابونه او شي كيدنه ام دخوازن يعني بيجن وكروش تشي تي خواستن يرو تي خواستن يعني هسه نجي نوي استا شر نابرا بكاته عرب وكرد تشي ببراست باش ما مستا فواز خو نشاندان گوندوار دير ازوري کو هاتنا انجام دان مرج لسر چکدار نحسده دانینا اتخوازمت براوردیه که مقارنه که نبرا خوانشاندان و نافچان کتین انجام دان چکدار نحسده که پیدا بشه که سرکیجه چه کارودان لهم بریوه کرو خوانشاندان نافچین کردی به چرنگی کارودان لهم بریوه تیکره جيدة والله او يعني تشتيت تقوت وك رسمة
نەوەکهەوی لە هەرێما کوردی و لێ هەرێمێ بڕاستی لێ هەرێمێ گەلک یەگرتی بەردان یعنی ئالیکاریا وان سەرۆکێ وان ئۆلا ئێلا عفوەن سەرۆکێ وان عشیرە یعنی هاتن بەردان بەشێک ژی مایی بەلکی ئەو ژی ببێ خۆستنیان وێ بەردن لە هەرێما کوردی بڕاستی ئەو ئیشا پسکاوە وی شێوەی بووبان نەبوویێ و تانوهاژی گازن هەنێ تانوهاژی مە هەر وەختێژی گوتیە یعنی بقاسی رێجیم دانوستەندن بە کوردار کریە مە ئەو دانوستەندن نەدیتیە مخابن یعنی بڕاستی ئەف جێ سەکرکی هەر دیرۆک وی تۆمار بکرێنی بێنا یعنی چما وێ وابن لە هەرێما کوردی زۆردەستی خورد هەیە بڕاستی ئالیە کووردا دەبێت تایبەت لێ هەرێمێ نەوای طبعا ئەز نەتبێژم بەرە لێ هەرێمێ ولۆ بێت ئەو بەلکی درستژی بەرە ئەو شەڕ و نافخۆیی خراپ چێ نەبێت لێگەرەک لە کوردی هەر نەبا هەر و ئیرۆرۆ تێخواستن تو بێژنی چاوە دەم گەهشتی ئاستەکێ ئیرۆرۆ دەولەتژی فەرەنسیژی ئەمریکیژی دخوازن یەکبوونا ڕێپێک هاتێ لە هەرێما کوردی بۆ یعنی ئاواکردنا دەستهێلاتێک یان ڕێبەبەریکێ لێ هەرێمە ئیرۆ تێخواست چێ ببێ هەمبەری وان استحقاقاتی دەولی یان گەهشتی پشتی داعش شخوات وێ بگیە وێنا لێ بەر بوێدی ئیش نەبوویە و هیچی هەر ئەو گازنن براستی و هەر ئەو کریارن بخابن باشە مامۆستا فەواز ئەگەر داخوازێن خوا پیشاندەران هاتنە جێبەجێکردن و چەکدارن هەسەدە لوان ناوچەیانەمان چواتێک ژێرەتیا و هەموو شەر لوان ناوچەیان هاتە کردن و لاوێن کورد شەهید بوون لوان ناوچەیان چواتێک ژێرەتی ڕاستە وەڵا ئەو پرس دجێ خۆدای یعنی وەختێ هەرێم نە هەرێمێکی کوردیە یعنی ئەو قاس قوربانی تێدانین بخۆرتا و شەهیدکردن یعنی تاریژی وەختێ تژێ تشتێکی وەرنەگرێ یعنی سوودەیەکی ژێ وەرنەگرێ تاریژی ئەو گشت هەموو بوو خسار یعنی بەرامبەری مەسەلێ سیاسی یان حزبی فێداکێ بکەم مەسەلێ پەرا یان مەسەلێ ئابووری ئەو ئیرۆ خەلک دنویسینن هەر کەس زانێ و هەر کەس جی بخوێنێ و یعنی مەسەلەی سیاسی دەممکن یان مەسەلەی حزبایەتی یان فێدەیەکی مەودانی دەکێ بەس بەروێژی ئەو قاس هەژمارێ مەزن خۆرتا خسار بڕاستی ڤیا تشکی دەهەیە ئیرۆرۆ ڕەوشکی نەخۆش دەبێ ئەگەر لەوێ دەکێ دەرکەبن و ئەو پرۆژەیە دژی پرۆژەیە تێخواستن ji alîn dê navdewletî heger tirkin dibêjin lazim 32 kîlometr pêş de herin ew birastî dîsa jî wê beramberî vê hêzê alozîn mezin xuya bibên wê derketin. باشە مامۆستا فەواز داوین پرسیار ئەگەرن ڕووبڕووبوونا کوردی عەرەبی دەهۆڵێ دەهەیە دەرئەنجامن ڤان سیاستەوەیان جی دوورە وڵا لێ هەرێمێ وای ببینێ ینی بەڕاستی پەیدا دەبێ نابینم ئەنو زوو زوژی وێژێ دەرکەبن ئیرۆرۆ مەسەلەی بەترۆلێ هەیە وەکتەدا دەستپێشان تا ئانی زمان یعنی مەسەلەی بترۆلێ هەیە مەسەلەی سینۆر هەیە مەسەلە گرێدانا بە ئەمریکا یان ناودەولەتیرە ئەو گرێدان ژین هەیە یعنی ئەو هەرێم زوو زوو ئارامیە زەحمەتی ببین هەر دە پێشەڕۆژە دەژی مامۆستا فواز دێ پێشەڕۆژە دەژی ئەگەر هەیەک و ناوچەیەن کوردی بکەم لە بەر مەترسی و گەفێن عێریشێدا داعش ینی هەر بداوی نایە ڕحۆ ینی ئەنا پێخۆستە دەبێژن داعش بداوی نایە بڕاستی ئەو بە هەزارا خەلکە هەبوو تێدەبوون ئیرۆ هەمن نهاتنە کوشتێننک هاتنە بەرداننک بە شرتی نێنک ئەوێن ینی ئەو مەترسی هەروێ بمینە بڕاستی هەگەرنە خۆشک بەرەبانی خۆشک بە هەموو کەسا بە هەموو خەلکی هەرێمێ بە هەردوو بگرن و کاربن ڕۆژێ پێش دیێنی هەگەر وی چ سینۆر بێدانین یان وی چێ دیوارێکی ئارامی ئاوا ببێ بڕاستی زەحمەت خەلکت ناو هەردەنێ هەرێت ناو هەردەیە ئەو مەترسی هەر جیژی وەڵا وەختێ بخوێت ئەو پرساتەژی جێخوا دەیبڕاست گەلک سپاس ji bo şrovekارê siyasî Fewaz Mehmûd Gulê gel min bû gelek spas mamosta